Ćao! Ovo je knjiga Tic-Tac-Toe Serbian i ovdje možete da vidite uvod. Krećemo od uvoda i počinjemo sa prvim vežbama. Ovo je auto, ovo je pizza, ovo je kompjuter, ovo je kafa, ovo je hamburger, ovo je telefon, ovo je taksi, ovo je mobilni. Šta znači auto? Auto znači a car. Šta znači taksi? Taksi znači taxi. Šta znači hamburger? Hamburger znači hamburger. Šta znači kafa? Kafa znači coffee. So, you see, it's very easy. You already understand these words. Okay, let's move on. So far we learned the words značni, means. So you can say mobilni znači mobile phone. Pizza znači pizza. Taxi znači taxi. Auto znači a car. Telefon znači telephone. Yuppie, let's move on. So now we can play X-Ox. Let's start. Mleko znači milk. Laptop znači laptop. Printer znači printer. Sandwich znači sandwich. Mobilni znači mobile phone. Restoran znači restaurant. Hamburger znači hamburger. Yeah! Bravo! So now you can try to play. In our next lesson, we are going to play with Quizlets. So you just click on that and you practice these words that we practiced, like juice znači juice, banana znači banana, pudding znači pudding. Vidimo se uskoro. Ćao!